ubuzima umuntu arabwakiraga. Iyo uraye nk'ahantu ukabona nk'ibisimba biri kuza bikakurunguruka. Ni mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze, umudugudu wa Rwunga ho mu karere ka Musanze, niho Nyirandikubwimana Rokadiya atuye. Inzu itagira icyumba niyo abanamo n'abana be babiri, ndetse iyo nzu itagira n'icyumba bakayiraranamo n'intama 3 yaragijwe n'abaturanyi kugira ngo ajye abasha kubona ifumbire. Aha Nyirandikubwimana aravuga ubuzima bushaririye yabayemo we n'abana be babiri. Ubu buzima umuntu arabwakiraga. Iyo uraye nk'ahantu ukabona nk'ibisimba biri kuza bikakurunguruka, rimwe na rimwe ukora udasinziye, uravuga gute se none nanje Imana iranze hari icyo izankorera nambana. Nje nanje ndavuga ngo ubwanje nanje ndi umunyarwanda, leta iranze kubona nkwiye ku muhanda pe. Ntari kuvuga ngo nta bayobozi bahanyuraga, ariko nanje nashira nje narategereje gusa ndavuga nti Imana ifite ukuntu izabigenza n'ubuyobozi bw'umubyeyi wacu ntaje tumushinje. Kuko niba igibi ahari ntabwo ibabizi. N'izi ntama ngo sizaye barakuragije. Wazindagije. Dore yari yambyariye iriya kanara yagapfuye. Ubu buzima Rokadiya yabayemo we n'abana be babiri ngo babumazemo imyaka irenga 3. Bamwe mu baturanyi b'uyu muryango baganiriye na radio na televiziyo Flash bavuga ko hari ubwo babonaga abayobozi baje gufotora iyi nzu uyu muryango ubamo, ariko bagategereza ko azubakirwa cyangwa agahabwa ubundi bufasha, ariko ntibabibone. Hariya abayobozi barahageraga bavuye ku karere bari kwerekeza ku kagari ka Kabazungu, bahagera bakahafotora tugategereza ko hari icyo bazamukorera tugaheba. Ubwo rero mwewe nk'abanyamakuru rwose mwamukorera ubuvugizi bikomeye, n'impigi zose zimusangaga mu nzu tukamutabara nijoro. N'amatungo amugeraho, murabona nta n'isasa afite, naho yarambura isaso niyo yayibona ntaho, ni hanze yibera. Birutwa no kuba mbese yanakwibera hano ku muhanda umugira neza yamubona akavuga ati ngo nonje kuko uraza mu nzu yanje. Wose no kumufasha afite ubukene ni ukuri kw'Imana. Ni ukumufasha mbese namwe mutugerereyo. Nsengimana Claudie, umuyobozi w'akarere ka Musanze, tumubaza kuri iki kibazo ku murongo wa telefone, yaduhamirije ko koko muri aka kagari ka Kabazungu harimo imiryango myinshi amazu yabo yangiritse ku buryo bukomeye, ngo hakaba hari gushaka ubushobozi kugira ngo iyi miryango izabashe kubakirwa. Nibyo koko muri kagari ka Kabazungu umurenge wa Musanze turafite icyo kibazo cy'abaturage bahari amazu yabo amaze gusaza. Buriya turi gushakisha uburyo haba mu bushobozi bw'akarere cyangwa se no mu bafatanyabikorwa b'akarere icyakorwa kugira ngo ari amazu amaze gusaza azabashe kubakwa. Muri rusange muri aka kagari ka Kabazungu ngo habarurwa imiryango igera kuri 47 ifite amazu akeneye gusanwa mu buryo bwihutirwa, ngo akaba ari nayo iri gushakirwa ubushobozi kugira ngo ayo mazu yabo azabashe gusanwa. Muhoza Honoré, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.